SP Member, Honorable Maria Lewy Bacarset, Kapadisan sa natong school head sa Bikibal Memorial Elementary School, Sir Julito Idoy. Ma'am Bardasen and Sir Julito Idoy. Sayaw sa niya tanan. Sa iyong mabalik barangay. Kuriba ko si Mrs. Perla Rose Papalisan. Sa iyong mabalik barangay, Mr. Nole Arca. KURATSA.
Salamat, Mrs. Perleros and Mr. Dole Arcam.